nizo zahebwa abantu kurwo mu State House kurwo mu office ya Poverty Alleviation Department ari ababashabire enkomuringo wa mukuru w'ihanga kuyamba buri omwe kurebekangu yarwo mu bwooro kurabiro mu ntekateka ya Modo Village. Wilson ahebwa mugisha uri mukuru w'ebyo kwerinda wa district ya Sheema kandi wajekera RDC arikugambaho n'abatunga ente yarabura abo bona binetekateka zo kuzuguza ubutakigeza turebe ente yo kureba omuntu ari kumanya ekintu kibakweta ente yo neyo rebe n'amabara gakwiragurana n'agarukwera eki nicyo shemeye kuba nokora tabagipimira byo kurya munyene ente egiye kureba n'amabara agarukwiragurana n'agarukwera tabagipimira ki byo kurya na mizi yo no gihereza omubwingi. In fact ari kucyetegerezaje wano ente yawe kamwe munonga aho kubogitire hakiri ko rotine mashanyarazi oti hakatara kasora ebyo kuyoraro byizuruze ubwato obwijwize yahe kusimukira hona. Caroline Kamabare uri umuhabuzi wa president ubyanagamba n'abaturage yayihanangiriza abatunga entezi kwatanisiza hamwe kurebekangu bayihomboro ngura makaganya RDC tarije kutungureke wa DPC tarije kutungureke wa wakireba itoki twenda kubakora nekintu eki okwiho mwanya twakuto mugundi ombien tunguka development mwene nabeshengereza nabuntahi kandi tekateka ntaba TV nibaza kutushiza yamaraka gitu mureke twatire hamwe turwana sobworo omakagitu. Bernard Tugume wa Operation Wealth Creation yashobora abantu aba batunga entezi ngo umukuru w'ihanga icyari kubahere bintu nkebi no kwenda ngo betungure beyihomboro atiyo nuko kurabura abo bona binentekateka eyo kuzuguza ngo baba irondere cyome debeze tukora kwa hanga bakiba kachubara kwara kwatwi icyo nico tujyo meeting na RDC na DPC na ba state attorney twaza kubakwata tubakora so ente muzirebere nyuma rori yanjye ninga shomuro mugwanje ka Operation Wealth coordinator no kureberera ninga sho kumonitoringa government yasi. Anestas ahimbisiwe field officer wa Karera arikushobora yagira ngo entezo izahebwayo ndeza family ngunahabwe cyo zitakayogesereza hamhondano y'amaka twaje family cyakare ko radio ati nyenda kuzafuta ya nankeji kumara imyaka ebe ente neza kumanganya hano nico twabetera abantu ba family yawe twendo gira byo mwando gisyomuka bakubuze kandi ente wagihaye no twenda babe witnesses akubancha kare wogire kupakasa nibo barabe nibagitemere binyazi. Amakura gagasha kwa Gerard Tugume aba Sky TV agenshonga amakura gandi